आकाशवाणी इम्फाल मोइरांगथीबेबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुरदा हौजिक ओइरक्लिबा आइन अमसुंग शांति रक्षाकी फिबंगी येंगलगा इम्फाल ईस्ट अमसुंग इम्फाल वेस्ट जिलादा ngasi अयुक पुंग 12 दगी मतम कक्तना कर्फ्यू थमजिनख्रे केंद्रगी हक्सेल मंत्रालयना हाइरी मयामदगी तोखाइना थमलिबा अनाबा मियोय अमदा एम्पोक्स क्लेट टू लेरे हाइबा खंगले गृहमंत्री अमित शाहबू पार्लियामेंटरी कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज की चेयरपर्सन ओइना अमुहन खनख्रे अमसुंग एम्स न्यू दिल्ली नंगासी हिदाक मना सिजिनबा तोहनबगी अखनबा क्लिनिक टोबैको सेसेसन क्लिनिक हांगदोकलगनी मणिपुरदा हौजिक ओइरक्लिबा आइन अमसुंग शांति रक्षा की फिबम असिगी येंगलगा इम्फाल ईस्ट अमसुंग इम्फाल वेस्ट जिलादा ngasi अयुक पुंग 12 दगी मतंग कक्तना कर्फ्यू थमजिनख्रे इम्फाल वेस्ट जिला की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमसुंग इम्फाल ईस्ट जिला की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न तोंगान थोखिबो ऑर्डर सिंगदा हाई हानदगी लेरकपा कर्फ्यू अयुक पुंग 5 दगी नुमिदांग पुंग 10 फावबा कोमथोकलंबा अदो ngasi अयुक पुंग 12 दगी कोमथोकलरोय हाइबो ऑर्डर असी मखा ताबा ऑर्डर अमा थोक्ट्रिबा फावबा चटनगनी अदुमोइनमक कर्फ्यू लेरिंगै मनुंगदा एसेंशियल सर्विसिंग हेल्थ PHED म्युनिसिपालिटी की ऑफिशियल अमसुंग स्टाफ सिंग पावर MSPCL अमसुंग MSPDCL पेट्रोल पंप कोड फ्लाइट पैसेंजर सिंग अमसुंग मीडिया की मियोय सिंगददी अथिंगबा लेरोय हाइरी मणिपुर पुलिस अमसुंग केंद्र की सिक्योरिटी फोर्स की अपुनबा कांगबुना राज्य से मफम कयादा थिबोंबगी थबक लेपतना जथरी ngarang nungthil Chosampur district police amasung BSF ki apunba kangbu amana Chosampur police station gi manung chanba gamphajang da yum yangkhai tare lom thibo humbagi thabak jataki amasung miyoi chama 13 rom asak khangtoki maduda 12 bor gun ama amasung bawpheng handset ama phagatki कांगपोपी जिला दजु डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमसुंग CRPF की अपुनबा कांगबु अमना नियु कैथेल मानबी पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा लाइमातोन थांगबुदा ngarang nungtil थिबो हुंबगी थबक जाथाबदा एसलार की काप यारिबा मरु 13 यावना तोंगान बा नोंमैगी अहांगबा तोकनिंग 35 लेथोट की अहांगबा तोकनिंग अनि अमसुंग डिजिटल खुदांग घरी अमा फागतखी संविधान की तरुक सुबह शेड्यूल सेमदोकपगी मतांगदा येंगसिनबा केंद्रना सेमखिबा कमिटी की अहानबा मिफम मथंग चेउलदा पांगथोकलबा याई वाफम असी केंद्र की गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रायना हंदकता न्यू दिल्लीदा महाका नकिबा अवांग नोंपोक लमदंगी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 10 की मिहुट कांगबु अमदा खंगलपनी केंद्र की मंत्री हाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 10 अदुदगी मखोइगी मोट अमसुंग तहनिंगबा वाफम कया केंद्रदा पिरकले खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर PSCM ना हाई कमिटी अदुना तरुक सुबह शेड्यूल की मखादा ऑटोनोमस काउंसिल सिंगदा सेलथुम एग्जीक्यूटिव अमसुंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हेना पीनबा बिल पंथदुना थमलिबा अदु कोनबा होनरबा याई केंद्र की हक्सेल मंत्रालयन हाइरी मयामदगी तोखाइना थमलिबा अनाबा मियोय अमदा एम्पोक्स क्लेट टू लेरे हाइबा खंगले अमसुंग मदु लम चटपदगी लोरपनि हाइबसु खंगले नहा ओइदिबा नुपा अदु हंदकता लेबाक अमदा चटलुबदा एम्पोक्स अदु लौनारपनि महाक हौजिक अखनना हांगतोकपा टर्शियरी केयर आइसोलेशन फैसिलिटी अमदा तोंगाना थमली मंत्रालयन हाई केस असी महाक मथंतनी मदु इंग कुमजालिसिंग अनि कोनी थोइगी जुलाई दगी भारत हाना थेंगनरखिबा केस 13 अदुगा चप मानै मसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हौजिक लाउथोकलिबा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अदुगी सरुक अमा नते मदुदा पल्लिबदी एम्पोक्स की क्लेट वानी इंडिया मेट डिपार्टमेंट हाइरी लालिबा नुमित हुमनी असिदा मणिपुर मेघालय मिजोराम नागालैंड अमसुंग त्रिपुरादा अकनबा नोंग चुगनी मेट डिपार्टमेंट हाई झारखंड नोंगचुप बेंगल की गंगा तंपाक नोंगचुप बेंगल की हिमालय की सरुकसिंग अमसुंग बिहार दसु लालिबा नुमित मरिनी असिदा नोंग कन्ना चुरबा याई उत्तर प्रदेश की नोंगचुप थंगबा सरुक उत्तराखंड हरियाणा कोंकण गोवा अमसुंग गुजरात दसु हयंग फावबा नोंग कन्ना चुगनी खा भारत की ओइना केरला महे कर्नाटक की खा थंगबा सरुक आंध्र प्रदेश की समुद्र खोंगबान यानम अमदी कर्नाटक की समुद्र खोंगबान परिंगदा ngasi नोंग कन्ना चुगनी हाइरी ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फाल दगिनी गृह मंत्री अमित शाहबो पार्लियामेंटरी कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज की चेयरपर्सन ओइना येनबा लेतना अमुक हन्ना खनख्रे
Sirisana hai lebak asigi sarkar gi system khuding makta ing kumja lising ani niputaret phawada Bharat ki lol sijinanaba pandam adu phangnaba sarkarna sangsili man hai Department of Official Language na Nipan suba schedule da chanbat lol khuding mak technical da yumpham oiraga masa mathanta translate tawhanaba software ama senggatli Anoba sarkar laklaba matungda Parliamentary Committee on Official Language amu hana semnaba ngarang committee gi mifam pangthoki sirisa ing kumja lising ani taramapal dagi lising ani kunmari phawba committee asigi chairperson oiduna lakpani Gৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ngasi New Delhi da Indian Cyber Crime Coordination Center linkhatkibagi ahanba common thoramda wa ngangani thoram aduda siri sahana cyber crime lagi ngakthoknaba thorang kya hawdokani amasung cyber fraud mitigation center jati da kathokani mahangna web based module saman bhayasu hawdokani cyber security gi thabak hena phagalhanaba raija union territory amasung Kendra Police ki damag akhanana training piriba singi wing ama hangdoknaba cyber commando program su mantri na hawdokani masigi mathakta mahakna namthak tawbusing khangdoknabagi thabak hena kankhat hanaba anoba thorang suspect registry su hangdokani All India Institute of Medical Sciences AIMS na ngasi New Delhi da hidak mana sinnaba tohannabagi akhanaba clinic tobacco cessation clinic TCC hangdok lagani TCC clinic asi National Drug Dependence Treatment Center ga AIMS ke Department of Pulmonary Critical and Sleep Medicine ga khusamnana hangdok pani Kendra ki Petroleum amasung Natural Gas Mantri Hardeep Singh Puri na ngarang New Delhi da United Arab Emirates ki Industry amasung Advanced Technology ki Mantri Sultan Ahmad Al Jaber ga unakre Social media da thagatpa warol amada Siri Puri na hai makoina lebak anina hydrocarbon value chain gi matang da punna thabak tominari ba adu hena sesil hanaba khanaki mahang hai Dr. Jaber ga unaba adu yamna mapung phaki amasung kanaba phangki Padma Award ki damak phangbaya ba miyosing masing hena nominate tawrangna ba Pradhan Mantri Narendra Modi na hari nomination pisin bagi aroiba matam tha asigi 15 ni social media da thagatpa warol amada nomination kayamrum phangba aduda Pradhan Mantri na nungaiba phangdoki mang hai hokhiba sahi tara asida sarkarna khwaidagi nemba thaktagi phawba miyamgi thabak tawriba miyoi kaya sarkarna Padma Award piduna ikai khumnakhre Mapan Thoram Mantri Dr. S. Joy Shankar ngasidagi namit nini ki khongchata Germany da chatkadauri Berlin da leiringeda Dr. Joy Shankar na leibak adugi Mapan Thoram Mantri amasung atai maruiba luchingba kayaga unaduna leibak anigi leinariba mari punamak khanagani amasung punna thabak tawminnaba yaba anauba lam kaya khangdoknaba hotnagani mahaki khongchat achina mathang thada German gi Chancellor Olaf Scholz gi Bharat khongchat ki sem sanabagi thawrangsu oigadauri Madhya Pradesh Sarkarna Rajyaduda Nauna Division District amasung Tehsil Singi ngangkai yathoknaba Delimitation Commission ama semle Sarkarna hai miyanggi khudong chanabagi damak jila amasung Division Singi ngangkai nauna yathoklagani miyoi ahumna saba Delimitation Commission adu ngarang semkhibani Statue of Unity mai chatpa horakle amasung matam amada hekta ningkhairakpa yai hairiba pau adu aranba wafamni haina Press Information Bureau PIB gi fact check unit hairi unit asin hai statue adugi saruk khadada mai chatpani haiba utpa photo ama social media da thagatnarakpa ure madu ing kumjali sing ani tarani palda Statue of Unity saringai matamgi photo ni maram aduna moti adugi saruk khara saba loidabani amasung madu hek yengbada mai chatpagum obani sarkan hai photograph adu miyam bulan ohannaba hotnabani amasung aranbani aroibada maruiba pau amo Manipur da hojik oirakliba ain amasung santi raksa ki phibamgi yenglaga Imphal East amasung Imphal West jila da ngasi ayuk pung 13 dagi matang kaktana curfew thamjinkhre Kendra gi Hakchel Mantraloin hairi mayamdagi tokhaina thamliba anaba miyoi amada Mpox clade 2 leire haiba khangle Gৃহমন্ত্রী Amit Shah bu Parliamentary Committee on Official Language ki chairperson oina amuhana khankre amasung AIMS New Delhi na ngasi hidak mana sijinaba tohannabagi akhanaba clinic tobacco cessation clinic hangdoklagani pawloi jare